Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze bakunzi ba Rwanda Free Media Group, reka mbifurize kugira icyumweru cyiza, reka mbifurize kunogerwa neza n'iki cyumweru turimo, iyi weekend iryoshye. Iyi weekend yari ihatse byinshi muri Rwanda Premier League, aho ku munsi w'ejo hashize tariki ya 7 ukwezi kwa gatatu 2026, ikipe yari yakiriwe, ikipe yitwa APR yari yakiriwe n'ikipe ya Marine FC bakunda kwita murumuna wayo. Akenshi imikino ibahuza bagakunda kuvuga ngo ni ikinamico, mu by'ukuri biza kurangira rero ikipe ya Marine yikamase ibasha kunganya n'ikipe ya APR FC Nyamukandagira mu kibuga. Abenshi mu bafana birangira batabyumva, cyane cyane ari abafana ba APR ndetse n'abafana ba Rayon Sport, bavuga ati n'ubundi ibyo ngibyo dusanzwe tubizi, ntago watsinda papa wawe. Nuko ibitego 2-2 birangira bitandukanyije amakipe yombi agabana inota rimwe. Ni umukino mu by'ukuri wari ufunguye ku mpande zombi, kuko ikipe ya Marine mu minota igera muri 40 gusa yari yamaze guterekamo ibitego 2, bajya kuruhuka ari ibitego 2 ku busa bwa APR. Hanyuma mu kugaruka ikipe ya APR igerageza kwataka ikipe ya Marine, biza kurangira babonye penalty, yewe babona n'ikindi gitego cyo kwishyura, ariko amakipe agabana amanota. Ntago ari ibyo ngibyo tuje kuganiraho kuri uyu munsi, ahubwo kuri iyi tariki ya 8, umunsi twizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore, ikipe ya Rayon Sport iraza kumanuka mu kibuga n'ikipe ya Etincelle. Ikipe ya Etincelle iraba iri iwayo mu rugo, iraza kwakira ikipe ya Rayon Sport. Ni ikiganiro gito tugiye kubagezaho, kuko umukino urabura amasaha make cyane kugira ngo utangire. Baraza kuba bamanutse mu kibuga ku isaha y'isa 9. Reka muri iki kiganiro turebere hamwe ese mu by'ukuri byifashe bite, imikino yahuje izi kipe uko ari zombi byagenze bite, ese amakipe yombi mu by'ukuri ararwanira ibiki, ese ikipe mu by'ukuri zose zihagaze gute. Reka rero tubane muri iki kiganiro. Uyu mukino uraza guhuza ikipe ya Etincelle n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino ufite igisobanuro gikomeye cyane ku mpande zombi, kuko buri kipe iri kurwanira intego zitandukanye muri shampiyona ya Rwanda Premier League. Turamutse turebye nk'uko urutonde ruhagaze kugeza ubu ngubu, dushingiye ku rutonde rwa shampiyona rugaragara, tubona ko mu by'ukuri ikipe iri ku mwanya wa mbere ari ikipe yo mu gihugu cya Sudan yitwa Al Hilal, ifite amanota 45, aho imaze gukina imikino 41. Ikipe iri ku mwanya wa mbere ni ikipe ya Al Hilal, ifite amanota 45 mu mikino 21 imaze gukina. Hanyuma ku mwanya wa kabiri hakaba ikipe ya APR FC n'amanota 43, aho imaze gukina imikino 23. Ku mwanya wa gatatu hari ikipe ya Al Merrikh, ifite nayo yo mu gihugu cya Sudan, ifite amanota 41. Ibi byerekana ko guhatanira imyanya ya mbere bikomeje kuba ibintu bikomeye cyane cyane hagati y'amakipe akomeye muri shampiyona y'u Rwanda. Kugeza ubu ikipe ya Rayon Sport FC iri ku mwanya wa 6 n'amanota 37, aho imaze gukina imikino 22, ariko ubwo ngubwo umukino w'uyu munsi uraza kuba
ari uwa 23, uraza kuba ari uwa 23. Iraba inganyije imikino n'ikipe ya APR, ubwo niramuka itsinze iyi match iraza kuba igize amanota 40, hanyuma haraba hasigayemo ikinyuranyo cy'amanota agera kuri 3. Ni amanota agera kuri 3. Urumva ko mu by'ukuri ikeneye gutsinda uyu mukino niba ari ikipe ishaka guhangana n'imikino ya nyuma kugira ngo yirwanire igikombe. Nyuma y'ayo manota rero, ibi bivuze ko iri ku rwego rumwe n'andi makipe nka Mukura Victory Sport ndetse na Police FC, nazo zifite amanota 37. Ibi bituma Rayon Sport igomba gukina buri mukino ishaka amanota 3 kugira ngo ishobore kuzamuka ku rutonde no kwegera imyanya ya mbere nk'uko nari mbibabwiye. Urumva ko ari ibintu mu by'ukuri biri buze gutuma umukino wayo na Etincelle ukomera cyane. Ikindi cyagiye kigaragara cyane kuri Rayon Sport nuko mu mikino yayo iheruka yagiye yitwara neza kuko yatsinzemo imikino myinshi, bigaragaza ko ishobora kuba ari ikipe iri mu bihe byiza. Ku rundi ruhande ikipe ya Etincelle iri ku mwanya wa 16 n'amanota ya 19 mu mikino 22 imaze gukina. Bisobanura neza yuko iri mu makipe ari mu kaga ko kuba yajya mu cyiciro cya kabiri cyo hasi niba iramutse idahinduye imikinire yayo muri iyi mikino ya nyuma ya Rwanda Premier League. Iyo urebye imibare yayo, Etincelle mu mikino imaze gukina yatsinze imikino 3, inganya imikino 10 ndetse yatsinzwe imikino 9. Ibi biratuma bikomeza umukino kuko ishaka gukora ikinyuranyo kugira ngo ibashe kubona amanota ive ku mwanya wa 16, byibura yegere mu makipe nka 13. Niyo mibare umutoza ari buze kuba afite, bituma mu by'ukuri aya makipe ajya guhura umukino ukomeye. Ese mu by'ukuri umukino Etincelle na Rayon Sport usobanuye iki? Iyo turebye aho amakipe yombi ahagaze, uyu mukino ufite igisobanuro gikomeye cyane ku ruhande rwa Rayon Sport. Rayon Sport irashaka amanota 3. Rayon Sport irashaka kwegera amakipe ari mu myanya ya mbere. Rayon Sport kandi irashaka gukomeza imikino myiza nk'uko aho iheruka kunyagira ikipe ya City Boy ibitego 9 byose. Kuba yatsindiye umukino rero irashaka gukipinga iyo momentum kugira ngo ibashe kuba yakwitwara neza muri irushanwa rya Rwanda Premier League. Ku ruhande rwa Etincelle mu by'ukuri irashaka kuva ku mwanya wa 16, irashaka kandi kwirinda kumanuka, kandi irashaka kwitwara neza cyane igihe ikiniye mu rugo. Kuba iri bukinire mu rugo, it is home advantage. So uyu mukino rero mu by'ukuri uraza kuba ukomeye. Turamutse turebye nka approach, turebye nko kuri approach iri buze kuranga iyi match, mu mikino nk'iyi ngiyi akenshi bihuza amakipe ari guhatanira igikombe ndetse n'ikipe iri guhatanira kutamanuka. Rayon Sport dushobora kuri buze kuyibona ikinira umukino hagati cyane mu kibuga ishaka gusatira kugira ngo ibone igitego mu by'ukuri hakiri kare, ariko ikipe ya Etincelle iraza mu by'ukuri gukina yugarira cyane. Akenshi ikipe nk'iyi ngiyi ishaka ibitego binyuze mu mipira yihuta cyangwa se ama counter attack, ariko igakomeza
igakomeza inyuma cyane cyangwa se ikaba yakugarira cyane. Ikindi gishobora gufasha ikipe ya Etincelle ni uko mu by'ukuri iri buze kuba ikinira iwayo, bivuze ko abafana baraba ari benshi cyane. So abafana ba Rayon Sports bizwiho kuba ari benshi kandi bashyigikira cyane ikipe yabo aho igiye hose. Ngira ngo mwahoze mubibona guhera ku munsi w'ejo, babashije kureba umukino wa APR uburyo yakinnye, bivuze ngo abafana b'ikipe ya Rayon Sports baraye Igisenyi, ndetse n'uyu munsi haraza abandi, hari n'abandi bari mu ntara mu by'ukuri bari buze kwihera amaso ikipe yabo ya Rayon Sports, kuko kenshi usanga abantu bo mwabiriya bice batarabashije kuyibona ikina guhera muri merikato y'ukwezi kwa mbere igura abakinnyi bashya. Bivuze ngo abafana baraza kuba ari benshi cyane. Icyo uyu mukino ushobora guhindura ku ruhande rw'urutonde rwa shampiyona ya Rwanda Premier League, Rayon Sports iramutse itsinze iraza kuzamuka igere ku mwanya mwiza, ishobora kwegera amakipe ari imbere yayo, naho Etincelle irarwana no kuva muri relegation zone kugira ngo ibashe ibashe kugaragara mu myanya myiza. Ntago nasoza iki kiganiro ntaberetse ishusho rusange y'imikino yagiye ihuza ikipe ya Etincelle ndetse n'ikipe ya Rayon Sports, aho bari buze gucakirana ku isaha y'isa 9. Ariko se mu by'ukuri ni ibiki byagiye biranga ikipe ya Etincelle ihura n'ikipe ya Rayon Sports? Reka mbabwire nk'imikino igera muri 5 iheruka kubahuza. Ikipe ya Etincelle muri 2024 mu irushanwa rya Rwanda Premier League mu kwezi kwa 4 ku itariki 4, Etincelle yatsinze ibitego 3-1 cy'ikipe ya Rayon Sports. Naho ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 2024 mu irushanwa rya Rwanda Premier League, Rayon Sports yatsinze Etincelle igitego 1-0. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa 4 2025 kandi mu irushanwa rya Rwanda Premier League, Etincelle yanyagiwe ibitego 2-1 n'ikipe ya Rayon Sports. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 2025 habaye umukino wa gicuti wahuje ikipe ya Etincelle na Rayon Sports, birangira Etincelle itsinze Rayon Sports igitego 1-1. Hanyuma kandi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 2025 ubwo twari turimo dusoza igice cya mbere fazare, umupira wahuje Rayon Sports na Etincelle byanganyije igitego 1-1. Muri rusange nuko mu mikino 5 iheruka amakipe yagiye yitwara. Turamutse dukoze turebye nko mu mikino 15 iheruka guhuza aya makipe, ikipe ya Rayon Sports yatsinze inshuro 9, hanyuma Etincelle itsinda inshuro 3, banganya inshuro 3. Mu mikino 15 nuko nguko amakipe yombi yagiye yitwara. Bakunzi rero b'imikino, turagira ngo tubashimire uburyo mwabashije kubana natwe mugakurikira iki kiganiro. Niba utari wakora subscribe cyangwa se utari wakanda kunzogera kugira ngo ibiganiro tubasha kukugezaho bijye bikugeraho umunsi ku wundi, turagushishikariza gukora subscribe. Mu by'ukuri ntacyo bitwaye. Tubashimiye ubu buryo mubashije kudukurikira muri iki kiganiro. Hasta la vista.